akataza kari mu nyuma y'inimoja y'inimojo hajya inyuma tugira twubake arena inkino z'amaboko napfuye kubivuga abaciye biyandikisha abo baramaze kurenza amahera umuriyaridi bamaze kuzana mu bwubako rwa arena ngaho mvuye kuvuga gusa aho bukera muzobona dutangura kandi muzobona iduka utuza kuyinjira kuri uyu munsi ndatangaje cese yuko iki kibuga cy'umupira w'amaguru cy'Ibujumbura gitanguye gukora icese kandi kizohuza inkino mpuzamakungu. Murakoze mwese, Imana ibahezagire. Imana yakandikayo hejuru urezane dorire sina watuweze matenda bandi igenda jewe narava mu biro nkuhimvira ngaca niruka muri secretariat gutora document nashikayo ngaca mbura ico nari ngiye gukora ngaca subira inyuma shitse mu biro ngasubira kwibuka ico nari ngiye gukora nca ndumva ko ndushe cyaragira ndamubwira nta kamaro ko gutonda jewe ntaje gukora nenda gusaba ikintu kimwe. Hari abibaza ko nk'ubu ndabivuga kubera atari hari ngo ambeshuze mugajewe ndabivuga n'Imana kizima ivyumva. Naragiye ndamubwira nti ndakubwije ukuri jewe ndarushe kuko ubu ndagenda simbona ico mfata n'ico ndeka nuva sinkiri itire ansi kuza muronderere arosha n'umuntu yampaye amafaranga amavansi kuza muronderere imizibuye umuti wibuye ne uriko rarondera ngaho kandi urabona kandi ewe bashaho wihenze umuti wibuye none singiye iyo amaze kuronka none uyibona we ntubona ko iyo mizi iyi ni mizibuye nibaza ngo iyi ni mizibuye yo none banya ko ndiko ndayikora musi yibuye none wewe none ko iryo bere hampande y'igitoki iyi mizi ni ibitoki we ntubona ko iyi mizi ari ibitoki uko nukuri none ntubona ko riri hampande y'igitoki iryo buye none gashaka ko ndayikura musi yibuye ibuye nta muzi rifise aho wihenze kabisa wewe uri kijojo ubu honye ndakubajije wewe ibyo giye kugira umbwiye ngo ugiye gutera ibijumba ibi ni ibijumba ibi iyi ni mibuto ugiye gutera imibuto eko kuri kijojo mugabo nta matsi wibuyuba aho basi yose siyo kembere ntikire iyo naringiye mugaho uri gukora ubusi gashe ndakwite ngo uri giki basha aho nta mutsi wibuyuke ndirose hewe yena ngo ugiye gutera ibijumba abandi batera imibuto ntibatera ibijumba hari ubujuju buza busumba ubwo batera imibuto hama ibijumba bikazoheza bikajako mpenda ndesubize amafaranga kandi ya mizi yibuye narayibonye ndakubwire jewe ndanteza kumushira iyi mizi yibuye nyene umukurikiranye Neva perezida w'Urundi kuba tarozwe l'éducation c'est la base de développement mugabo twebwe twarozwe ce n'est pas la base de développement plus tu étudies plus uri kijuju amwacha mubaza ngo hawo bidemontera wewe bidogiteri biri ngaho imbere yanje urazikene bingana dogiteri asosi ngirira noti imwe jewe uyikompoze uyinzanire ndabe uri dogiteri sha bibishure hariho abinyandikiye nyene acaranyandikira wewe en personne ngo urabe neza ngo l'éducation c'est la base du développement none gashaka ofisi ibintu vyize vyishi ko ntabona iryo terambere narondeye umudogiteri nkura kwiterambere ninaramubuze ahubwo mu Burundi l'éducation c'est la base du sous-développement
nuvuga ngo umudokiteri yabwiye Neva aramubwira ngo l'éducation c'est la base du développement, ati uburezi ni umusingi w'iterambere. ariko nararebye ngo ni dogiteri biranga byose ni ibicucu yanavuze n'abari baraho nabo dukorana, ati ahubwo ati mu Burundi l'éducation c'est la base de sous-développement, ni umusingi wo gutera inyuma, kujya inyuma mu iterambere, yo kutagera ku iterambere. education ndababaye ati Neva nawe abayobozi basigaye bari ku isi kubabaye cyane kuvuga ibyo biyumvira. ndababaye pe, ubabajwe n'iki? abantu bose bakwiye kwiga. yewe twari dufite abantu bose bize, ahubwo twari dukoresha cyane cyane ubwenge tugateza imbere ibihugu byacu. ariko ku rundi ruhande Neva hari ibindi ashobora kuvuga wenda nko muri Afurika ko aravuga ngo mu Burundi urumva arimo aranenga igihugu cye, ariko nanone ku rundi ruhande mu byo Neva avuga hari igihe usanga uburezi abanyafurika turimo kubona hari uburezi budafite icyo bumaze. Umuntu arakwigisha amateka ya revolution americaine akakwigisha. wumvirije iyi video umaze kumva na kamaramaza. Ese umuntu arashobora kujya muri ofisi atazi ikimujyanye? Umuntu arashobora kujya mu kazi agatonda nka perezida atazi ikintu agiye gukora? Noneho yamara n'izo ntege nke akazapurika, akazipublicita, akazigira publique mu bene gihugu. Ngiye naratonze ntazi ikinjyanye mu biro, ngiyewe narahagararaga ntazi ibyo njejwe cyangwa ibyo ngiye gukora. Aha nyene kweri Sebarundi asa n'umuntu utazi icyo avuze, utazi icyo ari gukora, utazi icyo ari kubiba, utazi n'icyo ari gusarura. Sebarundi asa n'umuntu wagira ngo ntabwo azi ko abwira abantu bize, ntabwo azi ko abwira abantu b'ubwenge. Donc menya hari yimagina ko abarundi baba bari ku rwego rw'uko abwira abana, bari ku rwego rw'inzoya badatahura ikibi n'ikiza. Gisi niyumvisha ukuntu umuntu ashaka guhagarara akavuga ngo bamaze kumpa miliyaridi, ngo navuze rimwe bampa miliyaridi yo kubaka bike arena, agafata umwanya wo gusirimba ungana kuriya, abantu bari kumuhema, abantu bamwe bari kumureba bagatwenga bakajya bagira kuno batwenga, ntatahure ko abo bantu bari kumunnyega cyangwa bari kumusuzugura cyangwa batamushaka. Ariko ngo nta mukiri ubyina nabi, nta n'umwami utazira nabi, byose babikomera amashyi kubera ko aba ari umwami nyine bafite abantu bemera ibyo bintu kugira ngo babiho cyangwa se baramuke cyangwa se birirwe. Uyu mupapa Sebarundi imagine vraiment ahashobora kutazira kuriya yarangiza akavuga ngo ibi ni imponjo, azi ko nta gitoro gihari. Muze murebe ukuntu abapangayi mu Burundi ibintu byabacanze, muze murebe amahera mvamakungu ukuntu yateje ikibazo Uburundi bwose, hafi yo guparika imiduga myinshi kabinaparitse. Mugabo agatazira kuriya yigina itsinzi. Sinzi ko buriya ubwenge bwe buba buri kubara neza kumva ibintu ni sawa, umugabo we manyine aba yumva ari sawa. Rero mpamenya ko Sebarundi ashobora kuba afite ikibazo. Sindi muganga wo muri siyansi, nta n'ibindi bintu mbyiyemo byinshi cyangwa se biriya na biriya. Sebarundi arafise ingorane, ubyanka ubyemera, Sebarundi arafise ingorane. Kubera ko nuza kwitegereza, muze murabe impamvu mbivuga uko. Umuntu ushaka kukubwira ngo umugore wanjye yariye, abana bariye, twambaye neza, dukeneye hoteli nziza, tujya muri yigi, ngewe ndimbura, akavuga amatoni y'ibiraya n'amatoni y'ibigori ngo namwe
nimwimbure nk'uko nanjye nimbura. Ni ukukina abantu ku mubyimba, ni bya bindi byo kuzomera abantu, kandi ni abenegihugu be, ni igihugu cye. vipi vipi Sebarundi vipi. Ibi bintu rero nimubyitegereza navuga ngo nakamara mazaga kuri utundi tumara maza kandi aranahendana vrema. Ntago yamaze kuzuza umumiliyaridi wo kubaka BK Arena. Mana nyagasani, je biratangaje guhagarara imbere y'abene gihugu kababwira ngo intambara nzayirwana amezi abiri ngo nibaze turwane ngo babucura twari munsi y'urujo ngo nibaze. Mwibuke ejo bundi mu gikorane nzabazanira iyo video arimo abwira abantu ngo abantu bize bose ni ibijuju, ninyibona ndayibashyiriramo ngo abantu mwize muri ibijuju. Vrema abantu bize bose ni ibijuju, diporome ngo biruzuye, ngo mugabo ngo jewe ngo Sebarundi akagaragaza ko ari we wenyine wize, w'umuhinga, uhambaye, ukomeye, mugabe igihugu kikaba kiri muyabira kuriya kiri gusoma nturi. Kiwe cyaka niyumvira ko nta murozi waroga perezida. Cyaka niyumvira ko perezida agomba kuba ari umuntu ufite ubwenge bukuriye ubw'abandi cyangwa buruta ubw'abandi. Mugabo manyina Barundi n'abana beza, bravo, felicitation. Oyaye twebwe ntabwo perezida yakina komedi ninde kuriya jamais. Ntabwo yakibagirwa niba wibagiwe aho Imana igukuye akawa muririmbyi w'ikirundi. Ntabwo urumva niba we warabyibagiye aho wavuye na jewe nyine aho cyo mbyibagirwa. Twebwe rero abanyarwanda, Perezida Kagame oye nukuri ntabwo we arisiriye mu bintu arakora kandi akobrije n'abantu gukora. Abanyarwanda iyo bashatse kuzana bimwe byabo ngo twateye imbere, ngo hari aho tugeze arababwira ngo mwateye imbere kuki mugeze kuki. Hari imvugo muzi mu Rwanda igeze baharara cyane bavuga ngo muzaze mwigire ku Rwanda, ngo u Rwanda rwateye imbere, ngo muzaze mu rwigira. Yarababwiye ngo babigireho iki, mwateye imbere iki. Kuva icyo gihe ntabwo iyo mvugo yahise inazimira, sinzi iyo yagarukiye. Hari imvugo abarongozi badakwiye kugira. Perezida rero uhagarara imbere abana akavuga ngo ni nge wize. Perezida agahagarara imbere abana akababwira ngo ni ngewe wize, abasigaye bose ni ibijuju. Hariya ngo education y'u Burundi yateye inyuma. None ko ari we mushumba mukuru, ko ari we mwungeri w'u Burundi, ko wiyita Sebarundi, habuze iki ko wumva uvuga rimwe muri yari dukinjira? Habuze iki ngo utange ireme ry'uburezi hama nabo batanga umusaruro aho umusaruro ugomba gutangwa? Ibyo bintu rero mu Kirundi n'Abarundi kimamya ko wiyumvira ko ibyo bintu ni wowe ubizi, ni wowe ubyumva wenyine personnel. Reka natwe turabyumvirega, ndi n'umunyarwanda ndumva ibintu uri kuvuga nkabitahura nkabisobanukirwa, nkumva kuvuze ibintu wagira ngo wanyweye yasongo. Perezida ngo mwisongo ngo bataza amezi atandatu gatari isongo kaba ariho uyinywa. Uribaza ako kamara amazi. Aha rero navuga ngo Sebarundi abari mu bintu bisa no gukina komedi, ariko nta komedi. Je ntabwo nagushyigikira. Ibi byose biri gukereya umunabi, ishavu, inzigo y'akazikira mu Barundi urongoye cyane gose. Ibi byose ubuvuga sendi de defudede, ngira ngo yo irabyumva ikabyirengagiza kubera ko ni ibintu bakereye bo ubwabo, ariko nta muntu wabigushimira, nta n'umwe wagushimira ibi bintu. Nawe muri komenti mubimbwire niba hari wavuga ngo je ngo ndabishimye ngo perezida avuga ibyo agomba, ibyo ashaka bidafite urutonde. Ibyo bintu biraba umwami
none bwo urumva aburongoye niba uvuga kugera mu biro ugatonda bikanga aburongoye bigenda gute? Niba uvuga ko wowe ubwawe ari we wize wenyine wahamagaye abazungu bakagufasha kucyubaka, niba uvuga ko wowe ubwawe ibintu byayangaye byacanganye, ubwo biraza kurangira gute? Ikiboneka n'ikigaragara ni uko umweru uva ibukuru ugakwira mu bene gihugu. Ibibazo biva hejuru bigashyika no mu batoya. Jewe rero mpamya ko politike ya Neva aravuga ati ndi umuhinga ndasobanutse ndakomeye undi mwanya ati mwanze kungira inama mwanze kufasha ngo batazantora ngo nzatsinura. Neva umutekano wanjye ntiwifashe neza bagira banyice sinzahageze. Donc ibintu bivangavanze bimeze uku ati u Rwanda narukubita amasaha abiri ati hato nta kintu dupfa. None ibi ngibi baca babifata gute babikarasaye? Sebarundi si umuntu wasengera, si umuntu wavuga ngo uramugira inama wamusengera utamasengesha yakurusha. Vreste Ndayishimiye wamugira inama utakubwira ngo ninjye Sebarundi iyo batangira ibara riba ryaraguye, iyo batangira Kongo ibara riba ryaraguye. Sebarundi si umuntu wabwira uti aya ni amakosa ni umwami w'igihugu. Wakataha nta hantu na hamwe wanyura ngo uvuge ngo uzagarura Sebarundi ku mwanya wo gukiza abarundi abajabukanikana, ntawuhari. Aho hose we yarahafunze ubwiwe, arakubwira atabize ntabo barundi nimbura bugirire, nta muntu n'umwe yizera. Aravuga ati bose nabasuma ukuyemo jeje nyine, mugabo nabuze aho mbashyira mureke bibi. No kuvuga Sebarundi mu masengesho arakubwira ati nizi yobokamana muri primaire kugeza na n'ubu. Mu by'ubujanje arakubwira ati nabaye imbobo. Donc perezida w'u Burundi arakubwira ati iterambere ntajyo nanjye ubwanjye saba rifuti. Arakubwira ati nanjye ubwanjye norora isazi norora imisiba n'inkwafu n'ifoka. None gashe umusaruro perezida wavuga ngo ari butange n'uwaye niba nta viziyo umuntu afite, viziyo nyine niba nta viziyo umuntu afite, intumbero y'imbona kazoza yiboneka. Avuga 2040 akavuga 2060 2040 ni mumbwira ikintu kibirimo kibigize n'amabarabara avugamo ni inganda. 2040 itanditse kuba tuzajya muri 2040 nta mihigo ihari, nta mugambo hari ngo muvuge muti tuzaba dufite umuhanda Bujumbura Ngozi Kirundo Gasenyi, uwo muhanda uzaba ukoze cyangwa iryo barabara Bujumbura Rumonge Mwaro kazabandanya za Karusi, iri barabara rizaba rikoze. Niba nta mugambi uhari bene uwo urambwira ngo ntibyase, biranze akawa wundi ati birase. Rero tudahendanye no kuvuga ngo ikiba kibonekeje n'ikiba gihari nuko ari abarundi bari mu gihugu, ari abari hanze, ari abari mu mpimba, mwese mukeneye ubaturuye umutwaro. Tureke guhenda kandi ni umuzigo. Kutimenyaho intege, kutibona ko urangara, kutibona ko ibintu ari bibi uri gukora, kutamenya ko utwaye nabi cyangwa uyoboye nabi ni impanuka. Kandi igihugu ntigikora impanuka ngo ihita igaragara, iraboneka ariko ntihita iboneka public. Gutwara nabi, kugenda nabi, riske ingaruka kubutwaye no kuburongoye, nibyo byibi rero byashyikiye. Wibaza umuntu utwaye imyaka 5 sekema imyaka 5 mugabe igihugu kikaba kigeze hano kigeze. Rero uwatwaye imyaka 20 wajya ujya kugura umugati ukajyana umufuka wuzuye inoti
waba ugeze igihe ugenda n'amaguru waba uri guhingisha isuka nazo zikazabura. Perezida umaze imyaka 5 igihugu akakikongobora akakigeza haraka akarira nawe ukarira. Perezida urira imbere y'abantu akakubwira ngo naje kubaririra basi munyiyumvira ikigongo. Hari amategeko, hari igisoda, hari igipolisi, perezida akavuga ngo bagiye kumwica akarira kaboroga. Imana ihari. Asha ngira ngo nukwihenda kwere, ngira ngo nukwihendanye. Ubundi bitabaye kwihenda ibyo ntabwo bibaho, ntabwo bibaho, s'il vous plaît, ntabwo bibaho, kubera ko nta kamara amazi. Ubwo urumva nyine bibaho apa. Perezida ashoboye kubaho mu buzima bwese mbyita iki? Mu buzima bw'akajagari nk'aka, mu buzima bujagaraye nk'ubu, mu buzima bugoye nk'ubu, mu buzima nawe ubwiwe atamenya ibyo yavuze aho ibyo avuze aha niba ari bibi niba ari byiza. Ngo inkotanyi twaragwanye ntimwamwumvise, ngo narazitsinze ndazumutse. Kirazira kwibagiriye wapfuye niyo waciye nguri mbico imena. Ibuka ko wavutse nk'abandi ntiwavutsura umukire, uvukana amashure yemwe cyangwa amafaranga. Zirikana gufisa aho wapfuye kugira ushika ugeze ubu. Kirazira kwibagiriye wapfuye niyo waciye nguri mbico imena. Kirazira kwibagiriye wapfuye niyo waciye nguri mbico imena.